So piulen autte ho tuni injong na ho dingin video tha khat kain bukitin tuni ahin Egypt a thilki dang ki mu ho in sei banu in azom ki dingo he hiji chun video achai chan an veo hetin channel subscribe nai lo honjong subscribe na hin bol pi divin kain tiam masawin he Egypt ma the Great Pyramid of Giza a kon kilometer zani agamla tuipi santo kinai cha a Wadi al-Jarf kiti mun khadau men he hechimun hi nel le song la angyan ahin thildang imal thinglegu hampa lohing khatcha muding umpun nel la angyan ahe hichimun ahin lei ko hom ki selgu khatjong anamudo ovin gului lai a thilho achi sa kum sang li le jangalam a thille lo ho ki selna song ku khat hiding in jong ata sanun ahe hechin nel digam lai lung ahin limestone maung khat aumin achung langa kon ivet le ngakul kilai abangin atong hlalai khat aumin ahe a sung ho chu akivut ho min sung ku tampi akisimin ahi ahin la hi chi sung ku ho chu sung lin ta ta mi khat mi ni injong amo su ling hoi hilo sung lin ta ho in a sung ku hom chu akising kin in ahi achi sa kum jalile som nga phat lai chun ancient Egyptian ho chun hi chimun sung ku sunga hi thilman lu khat to ana selo hidingin ata sanun hechi ho chu leisi mi ho anamu sa anom lo je uwa akoi tu muhidin jong ata sanwin he hechi sung ko asin ho chu archaeologist holam kaina in ama sa pending in ahin hongdo ovin ahile asunga thilki mudo ho chun vanoi mi zo si analungdon sa in he Egypt pyramid le akom avel a thilki mudo ho le hechi Egypt pyramid na hlang hi kidang ta ta thilin alu dim jing in he tu chanahin Egypt 118 pyramid akimudo ta wangin scientist le archaeologist ho ta sandan in Egypt gam chele Africa gam nel dinoi ho azong hin hechi pyramid ho hi mudo lo tampi nalai in ti tin ata sanvin he tu awanoi pumpi pyramid lin pen hi Egypt Cairo muna hechi pyramid of Khufu kiti hi hechi fit zalile somgit asang pyramid hi Egypt lengpa Khufu in anasa he akom je bachun fit zalile som nga asang pyramid mama khat lengpa Khufu chapa khafri kitipan apa lengmun ahin lu a leng anahi lai a anasa kit khat aumin he hechi pyramid of Khufu sa anahin 2.5 million atam sung tum square le rectangle shape anaki mangin he hechi block ho chu agi dan 2500 kg agi zo in hechi sung ho khat gi dan hi hatchback car ni gi dan to kibang he chu banga gi sung ho chu fit zalile somgi sang a hinpu do a kitu chechara hin koi do ding kiti hi tu khang a machine ja chom chom lin ta injong bai cha hen a abol do thei hilo he le hibang ha sa hi kum zalile som nga masanglang pe a chu machine imacha zawlo a iti anasi muhiding ham ti hi mi zo silung don a he ezi hin hichi pyramid ho hi tu ni chan in thilki dang khat in aum do ta na he hichi pyramid ho ki sa namun ho hi phat khat laya chu Egypt mi ho dinga munnum ta le hopi num ta anahi dingin ata sanun he ahin la aji ki hello in hichi mun ho zo si hi nel di in anachup zo ta na he 1798 kuma French te Sepai Zalam kai Napoleon kitipa hi Egypt gam ahunga chun hechi pyramid le akoma Phoenix hi akim khat chanwal wal nel di in anachup ta na he hiti chun avel ho chu akum kumin ahin su thingun kum zakhat lam hi hechi nel di ho chu la do na ahin nei zom pe win he hiti chun 1980s lai chun ama sa pending in thilki dang ahin mudo pantawin he pyramid of Khafre kom chun hechi pyramid anasa na tong ho gukeu ho ahin mudo win he hechi gukeu ho chu hoita ahin khul chin zo chun hechi mi ho hi su zong ahi povin anni pha ani aloji wa thi zong ahi pun ahi lo le ai ki kap pi je a thi zong helo in hechi mun ana tong mi ho chu pyramid koma chu anato uza bol na le aleng pau pyramid asa api je wa pyramid koma hi anavui mongo ahi dan ahin hedo vin he
lengpa khufu thi zo in hichimun ho hi kumsot ta thlan khua thilman tam guji gucha ho to ahung ki chu to pe avin a hi hichimun achun papyrus ki ti lekha ki sun khat amudo ovin hichi lekha akuna chu koi in hichi pyramid ho hi ahin sim do a ahin sa hamti ana he do theivin a hi Egypt lengdang ho statue hole mummies ho tampi akimu do wang in lengpa khufu statue wang mu do in aumpun gucha ho chun athilung mummy kiti ho jong chu agu mang tha o hitale akilomin a hi ahin lengpa khufu lim neu cha khutmu tibep khat wang anamu do ovin a hi hichi chu Egypt ma Cairo a museum a akoi ovin a hi hichi lengpa khufu le ahin khu thu sim het chit na dingin hichi pyramid of Giza pamlam jong khul ang ngai ta na hi azi chu hichi muna chu a statue hole alim ho khat cha na mu do lo a hi hiji chun archaeologist hon akhol naw akon in tuipi san pang ahen kongkai mun luita khat Giza akon kilometer zanivel agam hla mun khat aumin hichi chu lengpa khufu khanglai a kimang hidingin ata sanun a hi hichi kongkai mun se sa ki mudo chu alit dan chu mihim zathum zali jong cheng a num ta a na ato theiding o hi hichi mun chu hoita a akhol chenwa kon chun boat anchor tampi jong amudo ovin hichi khanglai a chu thi a ki sim hilo sung a ki sim hozo anamanu a hi hichi achun sung ki vut hom a kung hen na a mandinga ki sim tampi amudo on hiji chun hilai mun chu kum sang li le zanga masanglang pe a chu kung kai mun a hi ti a hedo theivin a hi hichi mun chu kung kai mun a hi a le kung a ki mang apart ho a hi lo le kung che sa ho be akom avel a ki mute ding a hi hiji chun hechilam thip na nei hon kung se sa ho cha hin hol pan ta vin a hi kum tam ta hin hol zo nong hin hichi kung kai muna kon kilometer izat ham khan agamla limestone la khan hin tunnel tampi lin ta ta ki vut chu a hin mudo ta vin a hi hichi sung ku ho hi ancient Egyptian ho chun gucha ho akon akung ho asel tu naw a hi theina ding ta san na len ta au min a hi ahin hichimuna hi archaeological team hon kung in nei keu hilo a thil ki dang jong anamu do ovin a hi hichi sung ku kot a sung ho chu ala da ovachun asung chu ki dang ta in kum sang li le zanga sunga koiman anamu kha lo khat ana hi hichi tunnel sunga chun kung in nei apuma ki koiwang akimupun ahin la kung ki sim na a apat ho mu thein au min a hi hichi kung ki sim na pat ho tilo in jong sung bang ho achun lengpa khufu min kizi jong mu thein au min a hi French Egyptologist Perry Talet kitipa hin hicha thil kizi ho umji chu ahin le do in hicha ki sei ho chu a hi le ipathinu khufu in aging tu bo hen tina ana hi azi chu ancient Egyptian ho hin aleng ho hi apathin uwa agel sing o hi hiji achu ato naw mun jo si a apathinu min anaji jiu a hi hicha thu ki ji akon het do thei chu a hi le hichi sung ku tunnel chu lengpa khufu khanglai a anaki mang a hi ti hi a hi hichi sung chu phata a akhol kit nawa konin papyrus kiti lekha ho kha jong amudo kit win a hi asunga sung lin ta khat noya chun anaki vuin a hi hichi papyrus hi lekha kha ahin papyrus hampa ho akona thilji na theidinga kisim a hi hichi phat laya chu thilji na a anaha man khanu a hi Egyptologist holoi hichi kung in nei hola hung ho chun thusim poimo ta khat hung ki mu do azata win a hi hichi papyrus hi vanoya papyrus ki mu hola a alui pen a hi hichi a ki ji chu ipiham he do na dingin alekha chu a hi na bang ta a gul tu anga in a hi hichi koi tu na ding hin kum gup zen alun in a hi hichi lekha a ki mu do thu chu a hi le lengpa khufu khanglai thu ho a hi hichi lekha anaji pa chu Merel akitin lengpa khufu adinga a supervisor milin milal ta kha anahi tulaya saidinga record book to bang ahin hichi supervisor pa chon anatong asol cha mili hoto anato dan ho anaji lut naw ahi ancient Egyptian ho chun apa uwa hi graphic ti chu thillim tabang ho hi anamanu ahi hiji achu archaeologist thupi ta ta ho dinga jong ipi ki seina ham ti he do ha asata ahi archaeologist ho alungdon naw kit khat chu ahile hichi lengpa khufu supervisor pa miral kitipa hin anatong asol cha asomli ho to hin ipi ana bolwa ana to wa hedem lengpa dinga ipi ana bol pi wa hedem ti hi ahi kumtam ta ahin khol zo nungwin ahin het do uchu ahile hichi lengpa supervisor pa miral kitipa hin kung in nei ho a kimang sumeng thi copper ho chu ahin la azia nail vadunga ahin tha son zia he akona chu sangan mangcha a khopia ahin pu lu ji hi
hichi akuna chu pyramid lama kung in nei ma atha son ki chi hi hichi thu a he do wa kun hin Egyptologist hon athu sim zong abonin a hin he do thei tawin a hi hichi phat lai a chu iron umlo a hi ji chun mineral le anatong mi somli ho chun kung a tuipi chunga khuljin ji wa Sinai Peninsula a hi anachi ju a hi aji chu Sinai mun hi copper anatam a hin tu ni chana zong tam ta om jing na lain a hi hichimuna kona chu copper a hin la jiwa nadi al jaf kiti heji kong kai mun lama chu hungle hung ki jiu a hi hicha akona chu Nile vadung chana hi sangana a hin pu pe ki jiwa hicha akona chu kong in nei mama a pyramid lama a hin pu lut jiu a hi Egyptologist ho ta sandan in khatwei copper a hin pu hlung jiu ho chu atam dan chu ahung hlung kit ding kumni sunga man khop set a hi ji e atiwin a hi hichi kumni sunga chu kung in nei ho chu a phi thla ji wa hichi sung ko sung ho a chu gu chahon agu do na thei lo ding wa agal tewa kuna sel do na thei dinga na koi jiu a hi a hi le lungdon kit ta khat chu a hi le pyramid ki sa na a hi hichi copper ho chu kimukit lo be a hi aji chu pyramid a hi limestone le granite bo kimu a hi a hin la ama ho hin hichi copper a kona hi mancha a ki sim uwa hichi ho a kona chu pyramid ki sim na sung alo le block ho chu a hin sim do ki do a hi pyramid na akun gamla be se lo mun khat a chun limestone ngen mul a tho jing chu mu thei hi hichi mun chu tara a ki tin a hi Egyptologist hon hichi mun ho akun hin proof tampi amudo un hichi pyramid sa na ki mangsung alo le block ho chu hichi mula kuna anala u a hi dan a he do tawin a hi ala na mun chu a he tawin a hi le iti ala u ham 2.5 tons a gi sung ho chu mula kun aning ki tu chet a iti atan hla u a hi dem hichi thu hi proof na ding chun copper a ki sim man cha ho chu experiment bol angai in a hi hichi chun archaeologist hon hichi limestone khat chu pyramid a block ki sim ho bang chun aji uwin copper a ki sim man cha ho akon chun sung chu a hian ke pantawin a hi abul chun limestone chu het ke ha ta bang jing jong le tui asun chet wa a het phat uchun tui zawlo a ato usang in azat nga in hat zowin a het ke nup zon a hi block khat se zong mi nga in nigit in asim zona an awin a hi a hin la archaeologist ho ta sandan in ancient Egyptian ho chun experience anei ji wa asim jing saw a hi ji uchun hichi block kha sim na in nili ninga hovel sulut unti tin ata sanun a hi Egyptologist le archaeologist hon jong pyramid of Khufu kisa dan hi lamdang asa khat chu a hin tu ni chan a adi ta asai theilo layo a hi a hin lekha pe nyaw cha akun chun hichi copper aman ho chu hoya kun ala uham ti ana khol do zo un chule lengpa Khufu supervisor pa sol cha somli hon jong akung in nei ho wadi al jarf kung kai mun a sungku sunga ana sel do dan ho a khol do theun a hi chubana hichi sung lin ta ho copper a ki sim man cha ho akun block hoi ta ana sim do theidan ho jong a khol do theun a hi hichi archaeologist ho chun hichi songi ta le lin ta ho chu iti fit zali le somgit lam chan sanga chu iti apu do ham ti khul do nom ki nun hinla iti mong anabol do ham ti wang a khul do zo povin a he pyramid of Giza akon kilometer som thum a gamla hanup kitinamun nel digam lailung khat a hin ancient Egyptian hon masanglai a statue lin ta anasim uwa anakoi naw khat archaeologist hon agamudo kitwin a he hichi sung ho akon statue asim ho chu Egyptian ila blaster akitin a hi hichi ho hi Egypt lengte ho lim ho anasim jiu a hi hichi statue lin ta ho hi sung ngen a ki sim a hin mihim khat dinga thilha asata a hi archaeologist hole anatong ho mi za khat walam hichimuna chun ahungun hichimuna sung lin ta statue a ki sim ho hi iti hoya kun kila do ham ti het nadin ahung khul pan kitawin a hi hichimun zong hi archaeologist hodinga mun poimo ta khat a hi aji chu mun phabem ho a hin Egypt lengpa king Khufu min akiji mu thein aw min a hi hichimun hi kum zali le som nga wal ho hi to kha lo a ana a hi hizi hin amun hi nel sung le leisin hon ana habu hle jing tan a hi a hin archaeologist ho chun golui thil khat be muding kinem in alha lut in leiho a khut un na ana tongun a hi a hin la ima thupi ta anamu do zo povin a hi
ahin achai chai na in kalbi banga kisim nel di hon anavu hum khat amudo ovin ahi hiti chun aban alai be kitwa kon chun hiti kalbi kom ho achun ko hom kibut ho jong amudo be kit ovin ahi hiti kalbi kisim chu aning te ni a hi akalbi chu kisim ahin alai a chu ram kiti zolpe na kisim ho kho asim ahi ahi le hiti kalbi koma chu ipidinga ku kibut ham ti hi expert ho ta sandanin a in sa nawa sung ho kai tona amano hidingin ata sanun ahi hoita ahin kolgil zo wahin athu thu naun chu ahi le hiti ku ho hi sung kai do na man cha thing ho ki phuna ahin hiti a chu khaw awowa sung lin ta ta ho chu anakai do jiu hidan in ahin mu do ovin ahi hichilai a jong chu tu lai a kimang pulei machine ho tabang hi anasi mu hidingin ata sanun hi hitia sung lin ta ta ho anatolu a hi le hichito bang cheda hi pyramid ki sana jong anamanu hidingin ata sanun hi a hi le tunia achai na dinga pyramid ki sa akona tu hi kum sangli le jangalam achitan achi sa kum jathum sunglam hi hechi pyramid hin mihim te alungdon sa mama jing in a hi researcher hole archaeologist hon pyramid thu a thil tam ta ana khol do hen lang ana he do jong lew tu ni chana pyramid ki sadan di ta a khol do zo lo hi thil ki dang ta khat wang cha he hi chi chun tu ni chanin jong khol gil na achi jing na lain he ka video like le share nei bol pi di ka kinemin tu ni adingin hi chan choi tai video ki ting le ki mu ki ding ka hen team so kevin na bon chawen no man lang mangpha